na kuthiria untubo amna bo untuga Jumaine ndebara mrone kuwatanira mbere ya kamite una kwithira bakirone ndebacoke county na Meru baranire kenda kuona urakariba county ya Meru bakethira bakiandikwa bobo manirie na bondi ya wandikani county na Meru tumedia twanya tongwe ndakabira mwangaza akiriana na twanya tu akiuba batina mbesa ndebakwenda kunisia udibo misara ndene ya county ya Meru boetera nende ndikuona kithira bondi ya wandikani na kabira mwangaza bakarandina kuwatanira no ntumbunge ya county ne bure boba tekarandina no tune bengire kabira mwangaza na batemenyo karandina muntu bengire kire utongeria tukubodore kire mubango ya siasa tuketha twekarandina asalesi duronera mutizari wa Kyoto kia mwingi na uraware MC wa Karaya turibitirikia kenda kuolelia ibyo byongo bina thina county ya Meru nembete itio kana ni kuseno sege siasa iri kuringa bonene hakari ba county ya Meru ndembere yana tukudurani tekrinteto cia weru themwe. Hii area inaitwa Nkugu, tuko na changamoto na lazima ikamilishwe. Kama haiwezi kamilishwa, kama hiyo tatizo haitatatuliwa, basi tutakuja sisi wenyewe tufanye. Na mimi mwenyewe nikikuja kufanya hiyo kazi, inamaanisha yule alikuwa anapaswa kufanya hiyo kazi kajob kamekeu. Location ya Kanyakine kwa mukira Sibo Omweru atongere Kathumba baikinya kirima mbura yau. Abwa bunge kura nira atoro mauta kasieki irendi. Yenu maneno yenu kanisa inaendelea kuangalia kwa sababu tumeona hatukutuma nyinyi hiyo kazi mnatufanyia. Ngwe upo kulita tu twabutumire kwa kile sa mwananchi tutabutumire kwa yene. Mukairite ngwatura tumeire Meru Peter Imboro kumeneria bunge ba Meru ndiro wadirome na bakithetera mira. Ekuruba mara kumeneria Susan Mundu bakiwa bataguneka na kigina kia gav. Kile arwe siasa turorele nkucheno che wandekani ya tete kambondi ya wandekani ya Meru na kawira mwangaza. Ongo watone kirinteto che oro de momo na toma didio ne Purity Richard nani Mutembe Edward. Location ya Kanyakine nikinyiretwe ni Chibo Omweru muthenya yoruare bakiaria tongerie mwanya nibarita kari kuwatira na Chibo kenda kwithira bayukiria icio kiu siasa Kathumba nibakinyira kia thone kiu baro mutari wa gavana Kawira Mwangaza Gideon Kimathi ndabawite Kawira Mwangaza aeta na mbere kuyeka munini wa rais Professor Kithure Kindiki kinya kwa Karatia na county commissioner wa Meru Jacob Ouma akiaria awite abaeta na mbere kurona Chobi ndene watho county ne ya Meru mutugikare na ribotie. Akiaria siasa Gideon Kimathi na Edwin kiongozi ntere cha Kanyakine nibaugite thirikari ya Kawira Mwangaza irabethirite bakigwata mbaru bonene nigikite mono thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki aria baugite na bachete batuma thirikari neu bakiuga mirandi ya weti na mbere inawe kuma Gavana Kawira Mwangaza alilita na thirikari ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na Deputy President Professor Kithure Kindiki no tukarita Gavana Kawira kiri thirikari no ntubabu intobira bukwenda ntuba Meru pitionekana ange bikoneka thirikari ibo kwenda Gavana Kawira Mwangaza alitangu na thirikari William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki au neo tukethira turi kuna watu wanaongea na tunajua baigeria kuringa gituma na gutisha nikenda bonethira bacho tukaiba kindogo twebera au ke Professor Kithure Kindiki kinya tugaitona kioro au no tuyone otutiuma turienda tugwatanire tukarie President William Ruto na Kithure Kindiki no ntuthaiji ibo bari ofisi mtore okuthiuruka akiara yorongo araero miaka 2 Deputy President kutekia aturetera na bunge kia thone giki kiria kiuri na MC wetu ari arunduranira no ritwe ni agwati mbaru baba Kawira Mwangaza ete agonke MC urochoketie migambo eu akiuga watio nkaburu inde ukeja kwithira kama wale tayari kwenda kethira kigaira kariba wandia we okay ndikania mutano kwa imwendete muno na turi simanwe lakini nonke kana ni atia
Temonka kanane atia bote kwenda onka ni othuranira manto ja guonka kurega guonka uni ntionka lakini nkonwe gukama ngakama kenda nkundia bangi. Bwana Yesu asifiwe. Ugonka ni karakue noe pureta maendeleo na no ntukiwa antu bakiwa ngindio nikimathi na botethaia tuthingate makinya jau tutethia antu betu. Ni migambo ĩrĩa atongeria baba arĩtie kĩatho na kũthagania ũtongeria Chibo mwerũ wa Kanyakine Amfre Mugambi. Kĩatho kĩrĩa gĩũtongeretwo nĩ CC Jacob Ouma na akĩaria mbere ũrĩa ũrarĩ Chibo wa Kanyakine Isabera Mutura na acokeretie akariba Kanyakine nkatho nĩ ũndũ bwa kũbatha mĩaka 25 na wakĩaria Chibo Mugambi nyuma alĩkũjokia utongeria na ugite wale tayari kuritira karingo gya baganenie bonde. This is the chance that I want to say thank you for the time that you have stayed with you for the last 25 years. Tumefanya kazi and I want you mshikilie mweki kama vile mlikuwa mmemshikilia. Si ni sawa sawa? Bokamokaria kuanzia leo niko tayari kupatia huduma kila mtu. Mbona tu unanitaji kile CC Jacob Ouma na ugite nchobi na ndawa ndege ni watho no wetete na mbere gutumika maturene akiuga ko mieri ere kurugite ya Southimenti nchobi nkurugia arita ngiri 3 ni gwati anto 70 no mwene bekeri mpene na baikwa kotini na kore na magamba 27 jege nchobi na ndawa Mbogita na nkurukia kiuga bainera yothurenwe kuma na magamba jau ni nkurukia milioni 1 ala na ndoretie machibo na nindi bao na tongeria bangi barwangirwo karia kwethira bakirwana na nchobi eje buru. Hii area inaitwa Nkubu. Tuko na changamoto na lazima ikamilishwe. Muthiene CC Ouma na meneretie karikarada kujererwa entere chakaithe ala nyumba ya Chibo iraitherwe akiugo chunkoni nebwetete na mbere na ene kuvivya gitendo kiu bakagwa tobekirwe mpene. Kitendo cha jana ambapo chifu wetu mmoja ambaye anaishi area maeneo ya Kaithe, vijana walikuja na kuchoma nyumba yake. Kumekuwa na mtindo wa watu kufikiria kwamba wako na mamlaka ya kwenda kutisha machifu na manaibu wa chifu kwa kuharibu mali yao na kuwachomea manyumba. Sisi tutahakikisha ya kwamba wale watu waliohusika, na tayari uchunguzi unatuelekeza mahali, watakamatwa na kushtakiwa. Makanyakine geshigo mbunge ke Southimenti nke ripotra to shawero reakwari eto ni mutuge kare. Nyuma ya bunge Bomeru kuonekea oro bakithetere karikare kwithuko ngari chimira kinya kuoneka utambia rumenane ndi mukaridiete wa Meru County Clergy Forum Peter Imoro na menerete mari ya bunge bayakiwa ne kureta rumena na kubera kwa kuthane bubethera bakithetera mira na kiwango kianu antubembe bakithera bagunikite na kimera ki bonene. Dennis Mugendi ana atatonkuloki abwa bunge kura nira atoro mauta kasieki irende yenu maneno yenu kanisa inaendelea kuangalia kwa sababu tumeona atukutuma nyinyi hiyo kazi mnatufanyia ngwe ubu kurita to twabutumire bwa kilesa mwananchi tutabutumire kwa yene nara na abu ite kuringo kwa ya wetikira no. Sisi tumekataa kama kanisa, tutafundisha watu wetu na tuko tayari. Hii makanisa mnakuja kupiga magoti kila wakati. Raundi hii mtakutana na sisi, tuko tayari kupambana na nyinyi. Imukaririgitiwa muungano jwa watumiria Meru County Clergy Forum, askofu munene wa Kansas Young Global Abundant Peter Imoro ameneretie abunge ba Meru nyuma ya gwika musemani jwa mpwe na kuga Meru bagasiathurana na Kirinyaga nyuma ya ngari ya miraku ithwa gukurukira mutino jura atigire muitithia umwe wa bonda atete uturo bwawe. Sisi watu wa Meru magari yetu ya miraa inapitia kwa Kirinyaga na wao pia wanatuletea mchere kila wakati. Iko mchere Meru Town, iko mchere Maua, iko mchere Mutuate na everywhere. Magari yao inapita na sisi hatuchomi ya kuleta mchere. Sasa wao wanachoma yetu na nyanya.
lakini sasa wakiendelea kuchomea yetu na sisi tukisema tuchome yao. Hao watu wa Kirinyaga wako na hiyo tabia, wanachoma magari ya miraa, na hii ikiingia hata hii siasa tunaenda tutaangaliana, sio mambo ya wewe ni ndugu. Nteto ira bararirie nteto itukuibwa itekubwa cia viongozi batu twe kanisa no tuturone ni manto ya kusosea familia kusosea community hii na ile ingine ili wasosane bure kana manto ya kuturetera thina utheri nonto accident irakarete itare ti nonto bwa politics irare normal accident ira kusemana njere manto ya karika na kinyere kurikio karika ikurera wangari ni akilukingisia mira 46 na ndira akilukitengi mbere riu na kinyere kukarawera karere ingeni iraitire uti mtura ingajira uti mtura iria barabara tutumba kuwa accident ya kareka ni community fulani yasababisha untubura ni kusalinji viongozi betu baraba kuleta usosezi ndene community yire ya Kirinyaga na Meru ndibere we are Mount Kenya region na batu turi kidaji tuko pamoja na ndugu zetu na rwario rwao kinya rwa kuga ngari cia Meru no icinci njira. Wenzetu wa Kikuyu wa Meru wanaongea na ni kiongozi wa Mporo Mtwabure anaongea nikisema kwamba kama hamtutaki tupitie kule soko tunapitia Embu, tunaenda Mwingi, tunaenda Kiluruma, tunaenda Kibwezi, tunatokea Mutomo, tunakuja kuyapi Nairobi. Na nyinyi mjipange ya kwamba kwa ukweli Mmeru ni mjinga. Walisema kwamba Wameru wanakunywa pombe na mandivuti. Wasema kwamba Wameru walikula soka. Askofu Imuru alibasoke na kubera bubutumbekana ayusi yao tesia mirabali nacio na nkurukio tiro bali abunge beka musemani jwa mpwe gutungatira thina irirumirite mira irio makatero na kwagia thoko na njokerie kile peke yake nkatho etwa kile wa central nwendere buru wake wa accident yeye itukuromba thirikari compensate antoba mira na araua pole nonto babara bangi na atira uwire ati ni kabileye irwene kile asanti uwe peke yako uwe rari umo bangi bara watu tuko itatu aita bwana tuaita bwa Garissa si tuite bwa Mwingi how on earth butomba atuwezi bebwa akili na wabunge wa sasa watuongeleze banjiria kuara cia mantu yati aka na ara nikenda community iroisili na miaka yonthe barabara ya kuma Meru kukulukira suka kuita Embu mwanka Mwea mwanka Nairobi ngari cietu nio barabara itumaira na mwanka antu betu barura ngui au Mwea ukethea ni kwandiki Karimi store rice store nkatha bangi ba bonde ya Meru ni bobo yurikuo ndaka cietu cia bonda bonda ku ndene Meru county bari Kirinyaga bakirita ngui te kuona kwena sababu ngari yawa ya miraa iendete miraa na ara Ameru bayuriritie thoko cio irio busemania bukwarire mantu amira kwarire mantu amira ya accident apana miraa ni ukumite thina itarira ya kuma na ukwererwa airport kuma thoko kuma Somali kuma thenengi ibera wa bamwe bakweria baita utento ubuntu burasa accident kubwithia musemanio yoyo tira bangi it was an amprat meeting kamusemano kalaka banga wote ko nikenda buyukiria ko advantage bwanjiria kuringanithia antu mitwe yate mantu ya miraa yararira chwa kande bwira Meru yutare musemano jwa miraa yurare musemano jwa mibango enge ende ba wakabeke miraa nontonio Mumeru awata wakaibwa bwatureterera mire tuthina bwimieta bukiwanga ngari akilukira tweta kuthiolonga bwa Mwingi weta orate kuinge sekinya mauta na miraa nibo ira kumire thinene antu ba Meru kankubura iturie twendene twende ituendane kabila cionthe cia Meru kuma Kalenjini kuma Gikuyu kuma Embu kweta kinya Tharaka kabila cionthe cia Meru twi muntu umwe na abwa abunge kura nira atiro mauta kasieki irendi yenu maneno yenu kanisa inaendelea kuangalia kwa sababu tumeona atukutuma nyinyi hiyo kazi mnatufanyia ngwe ubo kurita to twabutumire bwa kile sa mwananchi tutabutumire kwa yene nara na abu ite kuringa kwa ya wetikira no sisi tumekataa kama kanisa tutafundisha watu wetu na tuko tayari hii makanisa mnakuja kupiga magoti kila wakati raundi hii
mtakutana na sisi, tuko tayari kupambana na nyinyi. Kuria politicians antubaku inguka kenda bota bakabwethi a meeting of which I suspect that meeting was not formula. Ilikuwa ni mambo ingine, ilikuwa inapangwa pale. Sasa wakaona waza waongelelea mambo ya miraa ili the acquire master ajue ya kwamba wako kwa kazi ile ambayo wanatumwa. And I suspect kwa sababu mambo yao ni kwenda huko kwa parliament, tutoe huyu tunatoa, tutoe huyu mwingine tunatoa. Na Meru yote wametoa katika serikali. Sijui sasa hiyo ndio kazi tuliwachagua kwenda pale kutoa. Wanapanga wanatoa huyu, wanapanga wanaambiwa toa huyu mwingine. Vile kwa master anasema hivyo ndio tunasikia wanasema. Batwe tuwe kanisa itura mwire. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Akaribotu tuo wondine ya ruide rorera bawetende batiani rubuno thirikari ya Kenya Kwanza bakiaria kariba baweto weti na mbere bona thirikari ne bakiwa rais alungire na ontere uko ba mawirane kathumba ri mwaki na kuma ubatethera bakiona weti na mbere bo thirikari yawe. Akariba tuto wandini ya ruide rwareri bamenerete thirikari ya Kenya Kwanza tongoretu William Ruto ikiraba kugamona kwithiriberete bakagerithiru uchumi utire wega bonete mwankira thaino na bakinyeria wagibowera kirinthuke imbithi. Thirikari Kenya Kwanza neo tuina thina ibiara tukuna gutike tuonete mheshimiwa Ruto na ari maketi yetu tutwaja no mbere gutu promise mantu ja maingi muno. Ende mwanga thai turo tutigeire mieri mikai miaka oire twita kuringa kura no tike tuone ze kinya president wetu Ruto nero na thirikari yonde nero mandu ya tebui na kairwo na Nairobi utengo gituonete na buru ito expected mandu ja barabara ito expected mandu ja roje ito expected mandu ja stima ito kugira na into bingi na ngoge ke vijana lakini mwanga thai gutege tukiombe kwa kithito mwanga thai ndina ndigirie kwa ndi njangari ndi Kenya Kwanza ito amiringirite kura nyingi muno especially nyaburi no tunari kieni nege tugikikia kia tutwa na tu ya indi mantu ja maingi muno ja tukathithirwa endi gutire ikanywa empty promises cio theri na iromba reo kiri thirikari ya Kenya Kwanza gutigira bakuyoria wira ne bona nkuruki bathirie thineno ya wakibwa wira na baba ingi baria batona gwita bathomere be na degree be na diplomas be na certificate chonde inkuromba ni vijana itutetherwe kenda tukomba sekiwa ngugi thaire twambirite family cietu kenda tukomba kuona tuki karianja cietu na tugita gintu kina bata. Thirikari ni twitere ngugi teka twamira itu tutemira itu katumire twitere ngugi nontu na ngugi budget ko perform their duties jaba perform so niyo tukuibwanga thirikari tutegere nemenyere nguire ire kuna na betu twina baba inge mono ja muyuthi ore kia kwaria wauga bana ndigiri ciao ende tengo gibari nde batuka tuko ni maendeleo kebwe ba kiaribo gite wagiba weri bugote mayuthi bagetonyithia kire mitugete miega ko batu tukarite na nde twithikirite ikio tumiokuigwa na nde twitonya mandu na jatagirite jago jonyu ibobangi na untu bubu tiagirite na twathuranire ja undaringite kura nya ndarokete kuringa kura kurio na ndaramukurukia na ntigwiritwe no ntu bo mantu jawe ni gwo tumenya miandarati batonya miandarati ne muno no ntu bakutha bahaindo yotengo baguita na nde so ngugichieje ibwa gatukiwe MP wetu na barua nyingi akinengana ira jawa kweja kuwa basari anganini iyene nganero bambo polisi bangi bagikora ngugi ningi na manto ja karabo kuma wandini aduiriro arera kishugo mbunge kia Bore ngiripotera Weru TV nyo kambitaga ki Mutegi Ekroba marani bamenereti mubunge wa Moikro Susan Mwindu no ntubo mbesa chia gaf pakiaria powitentere tia gantara kichogoria batagundeka na mbesa hii kini nyuma ya bakwithira bakiromba ne batariritia ati bawete Mwindu barubonene na kinya kumwakura inde witi na mbere bawe butabakinyira mwankanende Martin Mwambi na ribotie gikundi gia Ekro kuma mbare tia gantara kiwandia chogoria kiri gichigo mbunge kia maraiba umerite mubunge Susan Gogwa Mwindu bakiugaga na urire bariuga mubunge Mwindu bakumuthura ataro kinyambare inu na kura kumugwata mbaru tutona mbesa cia mubunge wa Mwegoro batwe tuyo tuturaga twira gwa tufoma ikundi na tukafoma ikundi na bimo ni registered
na tutona into iwe ja ona kinya ta toromirie tu kweba makinya bate muije tumona girambisa ni ile jambagwa na noka twebujaga na ikuejanwa na tio tanio nde muge kolwa antigua na nde na miaka 70 na ntalo mona nte kumenya leu kagita miaka wetigele kerirwa ni akake ja gonjo wange kari kole andiete noga tuonaga kiejana sanitary pads side cia Tharaka tukarigwana betu boke thoga bate tumagira tukona iririte kurumburi akabairira mbeca ge ikundi tukarigwa gwetu ikundi cia na gwetu kethaga ati twiji riu amenya kenda kula ona ati gakeja gutuswa eja giceragira ona masukuru metu tugutuona agicera na ugai kuringana nae kurubaba bariuga batwire kwigwa mubunge Mwindu Matangachoni ari ntere imwe cia kaunti ya Tharaka ni thiende ya taro kinya nagu kwao acoka gwifomwa anankanagira jia kwejoreri gwetwa ngafu tuyo area no tutajiona jangafu ati na kwenda kwejoreri fomu jia kuthomithia tutamona kuma twegwa kiruraga tumuijaga na rietwa manda Mwindu tawe we representative wa guko gwetu tionega tumona ama TV ni na kwa kiroda mauntu akieja no tethio agicerera mangurupu angajia itiangajia mana akairo tethio hapa na pale no mweno batu bena giankoloni etu na into chiondera twi batongu gote into batuletagira na gwetu bakiongera baugite ikundi bari na byo nkutho inde kuma kuthungiro bichi bo batorobo na kanyamugo na baturaga kwandikithia na mubunge Mwindu atarobera bura kwandikithagwa kenda bona kanyamuga kam otebwa turotereta untona ta disability angwa taloeja alega kweja tote mwake angaba no peo tote rurari yetu atue tote kwa yetu atuyo ona tote nije kwa jia ate tuseragira manda Mwindu ona tije kana neje barabaja kweja nane iliku owo mwina keringa ayekero akemenya keringa campaign na ugaitia kujira na ukulaja tumuyonaga ona atu yakenda kula jiao na before kagitaka gakinya abatie rweje tana ana twamona na jieko na atu Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Martin Mugambi Weya Martin katonekanya kunoka nchokerete nante toingi Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Mushijua kujuri tayari kugaruka mkugwate ugeni interior finishes makutano Meru kuma intobiari ikone wetabia bedroom na kinyama balls turina uthongi bo kirasi kia iguru mkuruki turina intobia interior design biriane ya mwena maoa wall brackets na kinya chandeliers kuthongomia nyumba yaku turina solar panels mitambo eweru na kinyaya CCTV Jakabo Butengani turina ataalamu bago kwa mataro kenda gukinyaniria wirigiro na kiroto gyaku turuguraga nduka
yetu Jumatatu mwanka Jumamosi. Turiungire makutano barabarani ya Meru Maua, Twankene na Palace Fries, Mugaru na Checkmate Lounge. Turiungire Dhimugo Kurukira 0113 626 618. Kuchanio tia wandekani Meru niremete okinyamuthia kinyanyumwa ya mbundi ya wandekani bunge ya Meru na Kawira Mwangaza witone kamiti ya Senate yorumwe bonde ni baremero kuwatanira na kuronende bete beke karo kuonorea karibu Meru bakethera bakiandikwa ya yonde yumuriti na Kawira Mwangaza otiandia twanya tudatu atumiro ni mbundi nyumwa ya bunge ya county wikira mbesa tia wandekani boetera nendi ni kuona kwethera ngwatanure kuonekana na Meru bedre bakiona ngui Finasimana ena ronuru rwa siasa. Rwaria rwandikani kaunti ya Meru ni rwaria ronekete kureta muthutira na ntitikano enkathabunene kaunti neu. Bo wambiririe na thirikari kutumiria bate kwandikana onto bravo ire nyuma ya mbondi ya wandikani utumiria twanya mwanya twandikani kaunti ne. Gavana Kawira Mwangaza akiwa bone ndiva tira wa kuandikanwe na kureana buru na uge bombodie. Tumeona kwa magazeti ya kwamba County Government of Meru inaajiri watu. Sisi hatujajua kulingana na sheria, the user department that is now from our side is supposed to kupatiana majina ya ama post ambazo tunahitaji kama upande wa department. But as we speak, sisi kama county government hatujapeana majina ama request kwa County Public Service Board ya kuajiri watu. Kiambia dero nwe mwandiki mnene wa county ya Meru au wakinya gutena mbecha cha wandikani bu na boba taira mbondi utumiria twanya tongwe. Mambo tunaongea atuambie kama kuna budget ama hakuna budget. Na kwa hivyo kutoka hapo tukishapitisha ndio sasa huwa tunaandikia County Public Service Board tukiwaambia tuko na nafasi kwa hii indara ingine iko na nafasi 5, tunataka hivi, job group tunataka hivi, sasa wanatangaza. Sasa mambo haya yote hayakutendeka wakati walitangaza katika magazeti njana, social media, kwa simu zetu, WhatsApp, Facebook, kila mahali hizo adverts zimejaa, na tunasema ya kwamba we were not consulted. Nayo mbondi yethira ichokairia ugeboru wone na kwa mbondi yatumiria twanya tu nionto turiona itubatire kuyurwa ngogeire ya mbondi ne kinyire ku make decision ya advertisement ora momero are akomenya sibitari cheto imwene chingi nonto bari tingoge barabeberere ngogene nonto bakwethera bamwe ibari sainere bange ibari taire bange ibakwire na itomibira binge bibinge na gitarere nene totombo gita replacement yetu anya turia department yetu ya agriculture kuma mwaka devolution ireja mwaka jwa 2013 totomba kugita replacement ye barabeberere. Munene ya murungamiri wa mbundi ya wandikani kaunti ya Meru ni Meru County Public Service Board no Virginia Kawira Miriti akiongela ati kinya budget ni ethire kuluka kwa na kigina kya kuandikana kya kulukwa ne mbunge ya kaunti ya Meru. Na mwaka jo tukiambiria County Assembly ya Meru, Governor wetu wa Meru na controller of budget bo ndi bakurukirie budget na ke budget yeu ikwajanirwe milioni igana ciandika aritingoge basibitare kwajanwa milioni 90 ciumba kuandika arimo ba ICD kwajanwa milioni 8 ciumba kuandika department ya agriculture na kwajanwa milioni 7 ciumba kuandika aritingoge ba department ya water. Manto ye kurema Burundi ni akaunti ya Meru balazimika ukinya mbere ya mbunge ya Senate aramuthuro yonekire utunduka werune. Sitting today, why is he here? Yes. I was advised. This is a sitting like any other sitting. Why are you here? Madam, relax. Gavana Kawira akinyilia batena thina ya wandikani ende mbecha mukai ichiteo. Right as executive to narrow the gap. Up to now, we are at deficit of over 18 million.
and with the desire and even the power and even the need to employ. The big issue is about the budget. Nwe munini wa Speaker Mwendali akiwa kawira ka kwenda mbecha chieta arite batire ontogwete batitira bagete kirakia na kuria Meru wetana mbere kuromba twanya tutongwi wiro ntwa kwiria na bandikwa geno nambia she kwendeki baite fellowship na rete te ako ya ritingwe barabo le barabaina baite ibo bandiki office neke no ntwa as we speak koina ritingwe office ne ngavana 167 most of them kana baba ngeke bo mete kanisene I fellowshippers kana I worshipers at baite fellowship so ana bamiru iba applying we Mbondie niyo kitetraya wa control of budget kinyate dirane ndia kyokira kiara okonyo wandekanibo. No commentary by the control of budget which says that the board cannot recruit staff to offer critical and essential services. Kamiti ya Senate nyuma ya kuthikira ntere ichionde yethira ikiuga kira kiotumirwa ne budget retirite guluka kwa na kutekoneka kwina thine kinyere kumbeche uchitumirwa kiri wandikani obo. Take us that direction. We are talking about the factors, what is there, what is working right now. Is a budget that has been approved by the Assembly and it has been uploaded in the IFMIS, and that is what is working right now, which has informed the Public Service Board in terms of service delivery or whatever the service that they are supposed to do. So you cannot, unless, that is why I asked that question, was there a memo that was done by the executive to the Assembly that they are not in agreement with the approved budget? Rwangihiro kurona unkumania EACC rokione koto nyero ntobo kinyakitira umbereni otino nende betrite bakiweta wa EACC ikiuria nende munene ya murungamiri wa mbondi ya wandikani burugu tikana na wandikani bo na winano akiakolwa akaboithia na mbere akona nkanga mbute na yayonde yakarika kawira ntuko yoro edira kinyakela mukwenda kuwa tayari ukarania ndi na MCAs na kwarania nabo ontobone kete akabombe kyanende komatia bukada kinyando ya wandikani no ringi oriedrite aina nkiritano na MCAs oba Chumboro tuko na murenya banchumborete nande yakaliyo ja marwege ya kwenda kula tochui na ngogea kwa ikwenga marwege na ngekaragia tochui akwa ngogea kwa ikwenga katero na ngekaragia kana kamiro barenda tutonya nyomba tuliabiria bia theni twenjera mbasa le biubieto twenjera ndoje biubieto twekera ndawa biubieto na bo indageta lieto nere ya Yesu. Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Cheweru. Skuru ya Nyaga Kairo Primary wondini ya Mogware ya kuingwa nyuma ya litokuthama skuru bonde skuru ira ni primary na junior secondary nende tena mulito kinyano omoki dagate nene tina lito badatu waki ashiari nene balazimikete wetene na michiba kiromba na wikondene ya skuru eu Samura Geshima na Tata Nkuluki. Wakagita ende chukuru ya primary ya Nyaga Kairo era eri wadi ya Magumoni egarukite iganjo nyuma ya achiari kuruta anabago chukuru ino bakibairaga chukuru chinge iraire yakubi kagita gaka itwana tothatu gake twana sari twigite tukija chukuru irachi bionde bia primary bitaone muritono umwe cukuru ino yetu ya Nyaga Kairo nirathirire ciana nginyagia tu maka. Last year, Marisiana, I think in 10 years, if I'm not wrong, na ngwesiria kama thire transfer kira thisienge ni tutari mara mari 5 no mari 5 me matisoka na nuntu mathie 6 na ku tena junior. Kuringana na achiari baba barutete aritwa nyuma ya chukuru ino kuigwa itakurutha bwega igerioni mianka kithingatano onto burato chugitie kumenyakana igoma kuma kiri mwarimu munene Cesare Kenywa ende arega kwaraniria na ati kenda nduta mwana skurua ni kuigwa mwana wakwa ali veriveria makiro tha magana matano mwana wakwa agatuika ni akogwata mbiro 250 utibunkulutha. Kuringana na achiari baba arimo bachukuru eno ende nuntu bakwaga arito bakothomithia batindaga kuthiuruka na ntura baona kana bakona arito bakureta chukuru ni ngai tukuboya
atutethie tuone ciana icoke cukuru. Yathira tu tukaigua turu wathinani nuntu ri ciana cia turi ikauma baba ikathie gundu kurasa muno ikithie cukuru, lakini ukaigua no Ngai no abote ututethie ciana ino cia tu icoke cukuru no atukene muno. Mwerekeria wa kithomo wa sub-county ya Chuka Mohamed Abdi ariuga obichi yake ni kumenya ndeto cha cukuru ino na bapete mwarimo Jo Mwankaru waigua atari na arito cukuru ino yingwe. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima. Ikundi bya kuthetera Kenya ni birite mbunge ya Gitio wambe bokoti bokuwa kigena kendi CDF ni magaruna katiba bakire buwete mbesi bati utiane runa ndwangi kathomba ibati go kirithiri kari cha county kenda Kenya bamukira motungata boya maturene. Anthony Kathenya aina antatonkuluki. Kagita kala bunge badite na mbere gutetera kigena gya CDF na kuthi na mbere kugweta kigena giki nikithirito kina kiguni kinene kiaringi kura ikundi bya gutetera utungata kirithirikari ja matora ni birite bunge nene kwathikiro gambi bwa koti nene bula bwa tejenire kigena giki amona kigena kiangaf kulinga na ikundi bibi bunge nene no mpasi tejenire kigena giki. The High Court and ultimately the Supreme Court did pronounce itself very clearly on this matter, that CDF and those other funds that are operating under the ambits of MPs or members of parliament are unconstitutional. We urge the MPs and the MCS to strictly adhere their constitutional roles and legislative oversights and representations. Additionally, unconstitutional funds such as the National Government Affirmation Action Fund and the National Government Constitution Development Fund must be abolished immediately. These resources should be redirected to the county governments and improve service delivery straight to devolution. Kulinga na ikundi bibi abunge ne baremete kurutango gija wega niko thira bethiri tubagetetera kigina kingi kutigwa kirithirikari nene nkiro kia mbesa ino kuthikire thirikari ja matora. The issue of CDF is one that has really affected the ability of members of parliament to objectively oversee legislation in this country. Because when we are discussing the division of revenue between the national and county governments, members of parliament tend to lean towards the national government because they know any reduction in the allocation in the national government will have a bearing on the allocation to CDF. So it makes them not to be objective when we are passing legislation of financial matter, because they have already a vested interest in more money remaining at the national level. Ikundi bibilo bikendaga NGCDF na ngavu tejenerua na mbesa inokula kiremuga wakigena wa thirikari ja matora. CDF and these other funds are undermining devolution. The constitution is very clear. We only have two levels of government, the county and the national. Constituency is a unit of representation. So we cannot have resources going to the constituency purporting to address functions like bursaries and offering services around sports, environment. So we are saying let members of parliament remain with the sole responsibility of oversight, representation and legislation. Nao kagita kaikundi bibi ni bilite thirikari nene gutikira ndwangi ja thirikari ile betele kulo ke thirikari ja matora ni kulekelo ke thirikari no nampwe amono gni bilite thirikari nene gutikira moga waki na ke thirikari ja county ni gukinyira county ino mbere ya tariki 15 o mweri. Likewise, the national government must respect the principle of devolution and cease engaging in functions that have already been devolved. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Warero yore ntuku ya kwarania na mukari kumenyetho mantu na mitaratara ya koti akari ndibore itochumire na kwewa umenyo kiri mantu mwanya. Solomon Ngetichora ni mwambithane munene wa Nkubu nirete akari be na wingi kenda bamenyana na kwarithio tungataro wanginururo watho na baya wa Kioto rira bogishoa mutugi kare na Antatonkuluki. Idara ya mahakama haifanyi kiasi peke yake, tunafanya na idara mengine kama kuna polisi, kuna prosecution, probation department, justice department na wengi zaidi, na ndio tufanye kazi vizuri. Inafaa tuwe na uhusiano mzuri na wao na pia uhusiano mzuri pia na wananchi
ambao ni wateja wetu. Ni migambo ya Solomon Ng'etich uria ni mugambithania munene kiri koti ya Nkubu uria ugite koti ithitaga ngugi yonka indi ita ngugi gwatiri ni Ndwangi Kathumba bare okinya kariba kawithire na ntuku ya Rojo iria ni ntuku ya Rwangi rugambithania kwaraniria na Kari. Ng'etich na ugite no ria kariba Southimenti kuroka ukoti rukiri kenda bakoria biuria biege mutaratara jwa koti bethire kinya bakenenkanira mateta jao na kinya bethire bakiaranira koti kurikithio chore bona Kariba. Alika wananchi wote wakuje ili tuweze tunongonesane, tuweze kuwaelezea jinsi tunavyofanya kazi yetu, na pia tuweze kuwasikiliza, hasa nyinyi mtuelezee vile mngetaka nyinyi kuwahudumia kwa njia mzuri zaidi. Kwa hivyo mimi tu ni kuhimiza kwamba tunaalika kila mtu, watu wasiokope. Nimejua ya kwamba kuna watu wengi wakisikiliza ama wakisikia kuja kotini wako na hiyo uoga, lakini nawaelezea kwamba kotini tuko na sura mpya, sura ya kuhudumia wananchi, na tunapenda wananchi na tunajua ya kwamba wao ndio wametuachiri kazi. Hii nguvu ambayo tuko nayo inatoka kwa wananchi na tumepewa kupitia constitution. Kwa hivyo wananchi ni waachiri wetu. Hivyo basi kesho ni siku ambayo tunataka kuwasikiliza. Kama kuna chochote, kuna malalamiko pia tuko tusikilize. Kama pia kuna mapendekezo mngetaka kufanya ili tuweze kuwahudumia kwa njia nzuri zaidi, pia tuko tayari kuwasikiliza. Kuruki mugambithania Ng'etich na ugite koti gitumi kiayo kinene ni gutigira kiri magamba jonthe jaria jakumikinyira ni kwa Ndwangi chonthe chegie mateta kioto banganene. Jukumu yetu kubwa zaidi ni kulinda haki ya kila Mkenya. Kwa hivyo hata wakati mnapoleta kesi zenu tunasikiliza na tunahakikisha kwamba haki imetendeka. Kumankubu gicigo mbunge kia Southimenti nkiripoti rateto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Nyuma ya biashara kine kia boimula kuthetani kiara kia matikira kitwikite mpanga kiribo Jacob Mantile mu biashara na musiasa nethirite nende akiwa karibu batibati kureoti kwega thirikari ya county itirita kiara kiwa ntune unonto nigitwikite wati kiria biashara na kari bante riu. Nicolas Chabari na ntoto nkuluki. Atutire akanzu kuma naru monga kiboreo kigeberia kawira kuma narua tutitira sesi. Nyuma ya biashara babaringagira biashara achiao kianini kia baimura kutheta bakiuga kwina ugwati bwa mirimo kumania na kiara kia gitetwe aguna gikubithirwa rukogo. Indi Jacob Mantile ura ni musiasa na kinya memba wa ikundi ikia Ameru ni Undone na riongite etauni alare gacaitire ikae munthi ankuona nya tauni alare yongo bureka rangi utiki ntukirira shwalare na tauni ye alare omo MCA barabe embe barabonka the only MCA baile barabonka omwe ora weto Patrick ontunene nwe mwene tauni alare na ogwa kiwatira abiashara babana kubaira okaya kwithirwa uma gutire ngugi bakurutirwa na rukona rureja rwategwa agwara bakurutira ngugi gutire muntu abateri kwithirwa kigitithwa ogoti ibokanjo no nto kanjo na rigita ogoti na utie maendeleo anto bakuona bera anto bembe report ya control of budget ira ya umite quarter mbele ya mwaka yo ya 95% ya mbeza cia county ya Meru teritere ngwe bori na bibi tomanto baritirwa ngwe kabare access so anto ba embe nuntu uti onkona ngwe ritegete embe ronthe kinyo eta mawa town iboro korwinge iwo weta mutwate sio nara thokone utone nyao wetereiro korwarwe mutwate so ndenda kuria anto bembe kusutengo etoritairo county government ya Meru no tibomba kore access utengo oguriterwa
ndenda kuria bonka muntu urembe urethro ithokone uretho indukene uretho nimbi bonka antu kuitha swambia sha county tuka make sure nyanto barabenda si kwashi na barabenda siambi ute muntu kare assess mwankarira services ikoneka tukanjire kuthithia operation town cietu cionthe ciembe atugethera muntu wina gabutika yellow atwire imbia weti antu o gethro aeta cia renti no geya koya rugo kama tanjera ciake ndagaria utukona gabuti ageya kama tarukoro akamata rukoro ri wantu tubetikirie bari assess lakini rukoro ri ya teses akirikithia na kuga ati kinya controller of budget inonanirie ati kaunti ya Meru itikurutirwa ngugi ina mongagananio ugiakwelelia ngwira kawira agwirie ciandikanwa ari mu ICD na ara kwina cukuru imbinge cia ICD ni embe batu nonto anto beto iba baingi population yetere oro ibo tumawone nyakire ari mu ICD bandikwa nonto na bene kwandikwa baingi ni embe inakwina nursery school imbinge na shukuru yetu ishi ombinge and population yetu era nini ni ombinge so these services nyama tukona ke county na sibitari yetu na sibitari yake na mekeleshwa borisi anete mandaktari si anete manasis kono embe weta dispensary warege kuria rukorobo twa kinyoeta sibitari utona muntu wa kwandawa Kumarare Gebe North Betan Class Chabare akariba embu baraba tumwera rowero wa Ewasco ne bakuthatana bitia kwa mari ya rowero bonene bakiaria bwete ngarama ya rowero ni tete na kiwango kioro na yo kambuni ekithetera yuite mari ya no kubatara no ntuba ngarama here itete kuonde thigurone ya Kenya ritamoni go mushiri ana ripoti Ekari a kaunti ya Embu aria manyunyaga mai kuma kambuni ya Ewasco ni makoretwe magiteta nyundu wa thogora wa iguru uria mararivua mai mama tuaitwe tuulize kwani Embu ama turudishwe ile fare tuikua hata tukaite ituregesho kidogo kidogo, lakini hii pesa tutalipa aje? Kwa sababu sasa mimi nashindwa hiyo ita nilishindwa hata nikulipa, ninajaribu kulipa ukashindwa nikulipa ama nikasi tunafunga. Na sasa hivi bila kuambiwa na MD nimejua maji na pale juu ya siwa MD tutafanya aje siwa iende chini, na wale watu units zao zile wanatumia ni mingi, kila saa ni mingi kweli because of the institutions they have. Is it okay mkwe na standard rate? 75 is too much, way too much. Goko engi makiuga matia uruariria mawoni ma mwingi maunganagwa mbere ya thogora uyu wambatiririte. The public participation still raises a lot of questions, because in very many cases you may call somebody from the market who is a trader, but if the chairman of that market is not informed so that he can disseminate the full information to the general community in the market area, then it still has a lot of questions. In this Kenya, we know what is called cosmetic public participation. If you listen carefully to the ground, would you say the views of wananchi or other the stakeholders who participated in that public participation in wherever it happened, were their views factored? Would you say they were factored? Listening to the crowd, I doubt. Na valeriu utongoria wa kambuni ino ya Ewasco wiyumiritie kwereithia ekari onthe itumi iria icungirite mai mama kuongerereka thogora na gikiro kinene uguo. Ya mai ravandire ni gutwika ati kwina indo nyingi muno iratumira iravandire iria itumite bei ya mai thiiguru, na kindu kia mbere ni dawa iria ithondekaga mai already uria ciumaga mwaka wa 2018 iria ta review ngiathondeketwe ngiagio muthi uyu ni vandu makiria ma maita maire na nuthu kuthi maita mathatu ni ndo ta miverethi iria tutumagira gutenga mai maguta ma ngari na pikipiki na ngiagia spare cia ngari tuthondekaga na nginya thitima. So indo icio ciothe ni ciongereretie mai bei ya mai kuthii iguru. Sewage watogo ise sewage thingi mere bagua 75% ya mai na andu maragwa mate marimu ma sewage mai iguru no ntwamera nitukuthie kwarania na WhatsApp tumenya kana kwina any other way undu cio ngikika. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Muthei wa ntutu cio nduthe mugucungire nkatho na tubuku thawatandite na uni mwana twa mathithia ukati Purity Richard twatanire kiri mubango yo arwe siasa.